Eshe babhemi ngalesikhathi nami thake ngizama lokho abathi ivlogo. Ngiyavloga manje. Okay, shoot lana-ke ngise-Bed Center lapha ngasolwandle. Ngithe mangena ku-Facebook ngabona ividiyo kaThando Comedy ukuthi unama-auditions laphaya. You know what? Let me go and try. Siboneni ukuthi akukho bese ngihleli lana sengifikile ngaya lapha ngifikile lapha bathi i-panel isaphumile so kwamele ngilinde. Number 47 ke lana guys. Shithi ngahlala ngalinda. Till later afika umthathu wendaba. Ayafika isigqamalazi into kwamseleke umadoda. Ngasho ngibizwa ngaye ngangena plus bekuyimina phambili number 47 nje. Bekuyimina phambili nabanye bengilandela ngemuva ke. And it was my first time nje ngenze into ama-audition. Hayi nginamanga audition ukuperforma ngoye ngiyakhumbula kuyona iyona yethu scholars bani ngalo audition ukuperforma lapha kodwa music ke lawa and then izobe ngenza lawa actor. So angenayo nga-actor ke laphana hey hayi kulungile ke bye.